Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponitha. Kania Bierong along KSC HDP branch lapen dilai polis widisia tum cingrum si raki kicu ke ong par pik lapen arta kawipen pinan kido ke ong aput hak cerok tokomai kang nipon. Lason si pinini pai kepar ni citia ceklo lakha inquiry si. Borjan constituency ke parlo HDP lakha isi Kania Be apar dilai LP school along por bai Kresia por malom Karabi Student Association HDP branch committee lamding road aro lapen dilai police apar dilai village defense committee matichi hekpen VDC atum cilangsi raki kicho ke bat pik lapen arta kawipen pinan kido ke onga pothak rong rop ke baklarji aphan rong asar lapen STB dorsing be rong troksi rong asar lapen rata tum chingrum pen non rom owe kimia tum aphan raki pen arta kawipen pinan kido pen kaciri nangji mate kacipahelo nangji aphan mai ing nipono labang so mayalo mai cipahem pupon Thomas B KSC HDP branch committee mai pupensi japono mai cheng chiaprang alhi sarpo aman pen nangkachatong dun dilai police station along OC nitul saikia lapen dilai police station along VDC committee atum chitong dun adun thu phapang jangpen KSC Bokajan district committee pen chunbang Disoiteron adun thu maipu sarmentiso lapen KSC Longpho Bokajan regional committee chunbang nobin rongpi tami chitong dun labang so mailong dilai police OC nitul sekya pen tami pinang an raki pen kachiri nangji lapen koan kana hok apothak mailong than pono lapen 24 hours tami jongsi rong along raki ki joratum aphan theklong pulote nang berta non pata ningje pon lapen di soiteron KSC Bokajan district committee chunbang ahin pen tami pinangan raki ki chopen kachiri nangji lapen ason alam than pono labang so mailong bang pharo sose rong aradatum chitong don si misen pen mai pichun pono news text report Karbing News. Awareness puthak ketini prangsi dong pa siyo lo ya party lapen itong angsong pa na chitong dun Bokajan district committee secretary VP lapen members tung lapen itong VP head branch committee atong pan lapen kachuro kang tung do itong rong masol tung dak VDP di mate Kania Be nong wan long TV program lapen party lai area tum akan berat tum an dan GB tum han kita curug ke prangsi ke pini program lagi la pulon itu awareness program se deng lo ni UPC like people sin non lo drugs sai increase rate lo ma people sin drugs ke entu ma phayang pa rate ma la han chimum lo amben koson se pajok jima la han chimum lo amben koson se rong ke do ke thak nang jima koson se pajok nang jima lai se than lo Kebang jelang ani na tum lapu son tak program iklim ponjip han ning hang do mang nếu tum ini je hang do la pen tum ken claim bom lo ni tum la dak pelang dam lo dak ke hong thom ne tum sia trend do prang tum claim lo rong village visit tum claim do educational tour ko he ke hong thom lo dak nge chok prang ke prang si ke cheng ke dak Kania Be ma si cheng lo Kania Be nong wan si cheng lo so pen dat dam lo rong pi rong phamarong dam lo non akun nang chi wang tu dak apar dilai area tum an tum hase hang lo rong pinang munit apai chetong ka do like 200-300 munit do lo da chetong do pen OC sar nitul sokya na chetong dun alang li ke OC lo dilai police station pen Lang Perpi Kangararong Managing Committee pen perang kemai kepa pinichi tini pai kepa ni Lombajong MEC constituency Kangararong along Kangar village Managing Committee pen perang kemai kepa bangsu perang kemai kepa ponang kok alam theke non kiwang jichiti ajik lo ni pai ngkore ke thomani Kangararong arat amai pi pedo ponji pusi pini perang ke thengno nang pachini du bangsu radamai pielong kedoan
Kang ararong arat doan ta kachitong don pechiaphan kang ararong managing committee amai pu Lawrence Krope chuneng report. Lapen kang ararong managing committee advisor Dhiren Taron pen kaning jipon ki pata long nang ji pen surihini ra trainer kepaning kan council along chohang lo lasila sorting pen si airport 1 ji pen compensation atangka ahok pet long le hem pu atum si long nang ji pata ning ji lapen ahok he pen long li na ka charai dun ji pu kabor i atum do mate thang bakbi nang ka chirong pen hem ka chikim dun atum do pik lasil hai atum aphan ki deng pontek the pusi ningji news text report Karbiang Long News Mane tong sikot pen itong ada meeting gibi bangkai itong la executive meeting si bilo apa na itong media abi itong dum tong sikot pen nang din the kon na itong mana churu lo la ni itong executive meeting kipang ni nang kok kopi pasi biang kok ma pa ten itong la kacithan si pare rong la committee yan member yan ya kaci lam kar junong li dukok atum do pasi so posin tum cithan ji pare pom diklo pasi non yak ni tum long meeting ji parai pon mangke dan pini ji parai pon mangke non kiwang ji daring ko ra ke thom mangke ni tum ko la kangarong along abang ke ni tum public meeting bi pon ji kosong ni mangke la non nya ko la so te seringan ni tum meeting lo make kado ga wila ngarong arat gitu as tame ada kaso mai pinong itong ya ji pasi itum la presmin hoi pen dame chuneng ri pen ting la chimel ma public meeting ki biji po along mangke ni tum masuk bi bangke ladak kisumana tum la itum kam klem bom long pasiksa tum dukok la pen inut bahani tum Komite men en pen poisa kerung tap lahai dukok pasi lahai atum same alang nitum same tason chok chi puchi matha pora tani tum komite hoi long pati bok pen taso ke jok chi sekar sonte nitum tame itum ra deng ponji pusi taso amai pibang ki bipon Silonijan lapen number adagalong hakko penta paro kalam pen boga mati pusi kachethang lapusona porohud ino dip sai kya pu akeng sang arlong kilok kang kuwa warsai kachoyen arlong kilok contractor David phang chua bang awi thek data hotsi ino dip sai kya abang gari kiding hangsi arlong kang hupon awarsai choyen pondatlok bonta dip sai kia po akeng sang lapuson se awarsai kimi aphong lo ke klem pon puta alam klang lo lapusona por hot perang ke bitung atum pensi adimak long an humri damsi kopi kopuson ahok padalam kelong chia phan karju ke patini jipu ama dip sai kia bang thang na tipi jalan kakos aproman awedet amat men adimalong penamat ame thanga gari charluk krak amasi kajuilo lapen arlongkar thangwek agari ka terwara tuma phanse tami arju city pichalan hai hui doma abe ma pusi arju patini pondo bonta halapu gari elong sitami nonamat ke thangna raga kos abi pusi gari ka terwar be ka tumpen than nang pachini dun lapen ka terwara tumpen labang so arlong ke loke ponji puke arunachalan sike ponji pusi than pon lapen dip sai ki arong santipur basi lapu kater wara tumpen setami nang than nang pachini dun lapen arlong kilo contractor David phang chopen kaning jia teng leputi la so dake claim ritha claim nang nelang pasi dip sai ki a phan setami than pachini lu usi contractor phang cho sang hopen lam ri hing pen pherang ke tama phan nang pachini dun la so teng leputi dip sai kya patoi te si konara jakong pensi arlong kilo agari keding arlong ke thaponong pobloni matang te lapu Silonijan range undar Asia pronopteron tongsi lapuson dip sai kya phan jakong ki pidun loni lapenti ing nam rai kom sai khia tum sitame konara jakong pensi get along pen lapuson arlong ke pon kar thanga gari ke paparlong lokloni
Matangte Silonijan Get in Church der chutok bitok abar saikimi kacho arting dun thurong loni. Matangte Deep Saikia Bangto Silonijan Forest Get along Tangka Pensi Kelar Detni. Isi kamang humi mialama bangki. Humni arlong karthang tang agari kiding. Humni ta thang na tipi jalan. Poroman Potro nang paklang don thek thedetsi agaria number registration a number ansi nang paklang don thek choran vet. La hello agari registration number ki AS 01 NC 6665 Lapen AS 01 NC 6240 La agaria number ansi peklang chot anvet pusi hada get ke ton vekatumpen nang paklang don. Lasi KAC Forest Board Chairman Sarthik Ramsa alang litumpen kopi ko pasonang tektong peklang ponji nike mo porsi chinipo. News Text Report Karbiang Long News. टीवी चलान तो दिखाई दे टीवी चलान देखो ना देखो ना गाड़ी लोडे को टीवी टीवी चलान अंदर अपन ने टीवी चलान को अंदर अंदर टीवी चलान ला बोला जिना गाड़ी लोडे নহয় আপুনি ষ্টেটমেন্ট দিব লাগিব কেনে মই স্টেপ দি কাম কৰিছে আপুনি আৰু টিভি ইয়াত হোৱা নাই নহয় Jangan Deep Saikia Doma. Deep Saikia kan mod pamur teklong lo bande kaju kan. Dia kuasa kajulan telah. Sifirisi kadma ko sangal. Ini ne opi ne bang tom la tu tek. Apa tu kajulan? Na tumba henita. Ini ne Nah, nang liman cetani. ini dia macam mansing teron. Te pulang lige. Pulang liba. Forcing milik. Nah, dasar nang nanti. Ini tum ke dah kene nogau. Bahenita dare bolbo. Driver lain. La hani gari behede. Napi titik. Kalau forest kita along ke mana sono? Omuk Sokia puno. Angkat pan lana. Kagos lang titik he. Lang titik. Kagos lang. Pokok angkat datang pipi na api cing gitu. Cici ini. Itu ke tuar sangkau tinggi mati. Lana. Deep Saikia apa tu? Di Deep Saikia pula tak pan bas. Lana. Long aku nak bang. Forest kita. Ini kan suri ini lah. Karabirong asaramai chinthong aro tumpen pini mai phua hemperang ke mai kang nipon. Nijang Karabiang long chinthong constituency long elubui arong along pini chiti ne phai ke parni. Karabirong asaramai chinthong aro tumpen perang ke mai kang nipon. Labang so perang ke mai kang nipon ang kok laki KAC pen village court naka penchong pieson thosi village council stame nang penchong pipon ang ji la penchong sinang penchong pipon pi pulotang ti nilitum ke ong dung rong asarara tum pen chingrum pen akang tiang deng an sitame ji song pon ang kok po athe Karbiang long six sidul area long ke panchayat di raj aron nang ke claim ke six sidul aron karkana bangki nilitum kroi thek thila pen nilitum kroi krithip ji usi alang litum pen ningji nilitum ke VDC abang ke nangni PDVC abang si nilitum ke nang veji kali pulote nilitum Central Committee atom pen nang ke japon ateng pen nilitum arm kece mate kham khia saya mu setame claim pon nang kok pusi alang litum pen perang ke ang ningji Alang itu nangapin karateng pen. uthatang so pen hemari bongrong Karbiang Long News DVC keceng pen ke claim ni pini. Piling ningkan suri ini lah, ningkan kau rathom. Citi ciklu tarik get army, dak nili, cintong Karbi rongsar, hawaramai, amai pu nili bohalong, nang litum malong lapen Karbiang long like. Kerangka bitu untuk pan suri akar dong paji lah. Lasi nilitum nalitum pan nalitum mangnu nangai pan nangko alam the abang ke nahelo. Lasi non malom menike klem pon bom Karbiang long ada je Karbi rongsar amei mana Karbi anglong Karbi rongsar amei atuma pan keceng sia bang ke PDVC
si nang pipo po si non kasirebo masor karatu mabang nang pilo la soteng si alang litu mapan alang litu nangapin karateng pen si litu mitami mabangso ati divisi keceng pen ke klaim nangi albang ke ni litu klaim lo tapen alu si tami ni litu nang pal konsil lo hitami nang palilo kasi non abhito bang non pini penap alom nangali tho bangke TDVC alara bangke VDCC konsil along pipiya phan piperai pon rong pulo la sila bangsa phutha bangke nili tum kin thong kar biang long rong rakar bi rong sarame hawara me hen tengke chedon dun di nili tum chedon dun de asi chedon dun de la pen bangke chedon dun thek the athe chedon dun thek the athe bangke la hello je VDC puke la bangke muthe non ke damtang kachare bom aron lo muthe non bangke aprang ke isinat non bangke mane pe beni pape kampon de ti puchona lasi aja kong bangke nang ke do bom aja kong son si la ke dupo lasi non itu bangke rong rup mane khabar hapat mane rong rup mekar ke thur ka chelang konai aja kong bangke ti DVC hello la pena bangke la TDVC bang sini tu phang bangke nang pai implement pon vek nang po pusi ini tu mai hen bangke dak nang itu ke thomang deng chin thong habar IMC phanta asar ubhir kro phanta la bangsa lam bangke CM sar angno sitami lang li chuning ri tu nang populo la sini tu mena chuning ri lo la pena me non kachere pon bom kar bianglong otoba konsil ACM ake hai sa doktor tulen ha hitami keceng aku pe siname alang li penangan a meeting sitami ni tungkar biro sara meeting along sitami meningkan saya me kilong sitami lang ningi lo je TDVC abang kenang li tum kar biro sara me tu karbi na tum sa thetum si cirai porlong po la pena bangke asiar me la bangke nang li tum si cirai long po pusi alang li sitami lam the nang kipi dun lo kasi non ini tum in thong hawar ame hin tenta ning the alang li puthot aning kirui pensi to non la VDC alar bangke TDVC si nang pichun pipon pokar biang lorat apar usilang phan ning the la pen ini tum ki thong hawara hin tenta ni tum chuning ri tu lo la pensi la nang pichun pide la nang pichun pipo la pen mangke